Nie. Méteres női vízesítője következik. Egyes pályán Felkai Borbálka FTC. Kettes pályán Szalai Borbála Jövő FC Reólia. Hármas pályán Pánkori Orsolya PFS-e. Négyes pályán Farkas Adél PFS-e. Ötös pályán Kis Petra FTC. Hatos pályán Fúrjes Oranina SKP Kossuth. Hetes pályán Molnár Anikó Rája 94 szóló. Nyolcas pályán Szalai Viktória Jövő FC Reólia. Zatiaľ sa s nimi drží. A dokedy? $33.04. 33? A to pomalšie začala. 31 je... 33? 31.73, Felkai Bolgárka. Nemohla začať 33, keď tamtie začali tak. Pozri, jak je s nimi, tak nemohla začať 33. Na jednotke točila prvá. Znak rozhodne, uvidíme, no. Tak kde je? Však to neukazuje dobre ten čas. Neukazuje dobre, neexistuje. Znak musí pridať. Ten znak musíš ísť svižne. Ten znak rozhodne. Prsia. Musíš znak pridať. 1.50.26. Koľko? 50.26. Tak to dobre išlo. Lepšie jak ráno. Víš, jak sa plave znak. To je vyplavovací znak. Musí ísť svižne, toto sa mňa nasľapí. Ten znak je slabý. Vidíš, ten znak je slabý. Není život, není toto. Musí čapať s tými rukami. Ha! Ha! Točí o 2 sekundy skoro rýchlejšie jak ráno. Poď! Hop! 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 Sa tým znala dobehnúť. Párka žiada. Ale znaka išla oveľa lepšie, išla za 19. Ty koksom, 3.14.84. Poď! Koľko má teraz? Koľko to členina? 3.14.81. 3.14. 44. Tamka točila 3.01. Hop! A už na tých prsiach ich trošku urobila. Nie, však ja viem, že je na prsiach. Hop!
Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Hop! Máš, kráľa treba ísť. Pomaly, to už nespraví, to nič, to už nebude zase. Poď! Ste točila aj ráno. To je sa točila aj ráno. 3,58. Tie prsia boli pomalšie. Méteres férfi mellúszás holnapi döntőjébe kerültek. Most vált fordulók, Musí zrýchliť, ona znak, musí zrýchliť. Teraz mala lepší znak a pomalšie prsia. Kovács Máté, Agyi Ádám, Sa nebarzbe mala pomalšie. Prsa zrovnala, však boli pred ňou o meter Ráno a išla pol. rýchlejšie prsia. 4,33. To by mohla. To už nespraví. 35 pôjde. To bude 8-9 zase. Vážak, pridaj, co to pol... Tá už prvá je, párka žada. 4,52. No však hej, tak ona má 51 osoba. Nie, nebude to zase. Nás to chýba. Zase bude to 8-9. Videl si ten dom? Váha. Videl si ten dohma, čo zrobila? Nevadí.